Ki khubor ka bate se TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net foodish. Ordar mapi, nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ka District Commerce and Industries Jowai hakish potrik rusaw arajar posau klapen long ya ka workshop bashisngi yaki Nongseng kam sengjam halaki Jingmyntoi bakilat kilenti kibala ban yo hapo ka scheme raising and accelerating MSME performance. Ya ka jingalang lapen long ha conference hall ka office DCIC ha ka jinan lang u general manager ka DCIC ba B Warjri ka kong SE Khalparan functional manager DCIC ba E Perbot Functional Manager ke DCIC by S. Pele, IPO ringkat ke officer na DCIC. U General Manager DCIC ba B. Wajri, hagajaya keran ulang baka raising and accelerating MSME performance kedeka program, kebabha kebelasna kenang ben kershan, ya kejing roy juga kam jongki, bat ben rapru bagi officer jonga DCIC, kelang ke Kloi ben Ïarap yaki, daga penceluru yaki bagi kendu hak nugu kapot naga bentaki nugu jengkeli ya jeng kershan. Uba F Suting Principal Janga Good Shepherd School Kim Musnyang Jowai kemudian Syampang ula kentui ke Nongseng kam sengjam ban penon kam ikilat lenti bela ada ke office janga DCIC. MSME MSME itu di micro, small and medium enterprises. Micro ini kita orang man pai ini senang iki orang state ini micro body micro buat small dan we are. Tapi medium tu em jadi mang. Tapi yang hekor em ni kekawat muda ketak bagi ni enterprises kini business yang baru. Atau bom jadi apply kan permit jengmi atau mem di nongkra jadi service atau bon chat lockdown kang. Tapi hei daw ke government man lega tholat ke government ke central government tholat ke tau wow. Kemun pula yo Ïarap ini MSME. Tau yo man pai ke MSME apa India tau ke bona contribute ke harga GDP. GDP bona GDP try 30+% GDP to ekonomi yang India to mi lagi niki MSME. Tapi kata daw tholat ke government pan lagi Ïarap ke World Bank. Tapi ni ke scheme sanction ke World Bank try 40% sanction World Bank. Stress sanction ke central government. Tapi ni scheme dapun penmaniga pengkerjaan gasan senem kamu buat. Tapi apa ni senem place name strategic plan tu apa? Yo capacity building intervention kami training awareness you pair kini MSME kini enterprises apa keri. Jadi dah kini ke program apa state ini dah apa list name dok kini training months name kami awareness ki executive courses you man executive course man import ki khasan sini artia itu internship courses live nai apa internship courses ye ki ki Ïarap itu kena olai kita ko participate kita ki courses yo stipend chi phau jarma per ki ter lai chwa kita intervention hadin bot do gini ki plan do selai cepat tak apa this nem chwa lai ni ki capacity building interventions the how ni nem awareness program apa district ni nyau batch nyau liga sanction nyau batch but haka business that idu na bhai tipi le roy le contribute ka spa chaka state yung iwa mahajan wa gini ki natural resources kam mo yong gini kita sa mana kham mo yong yukrumi o sakri la yap tai ko apil diap la yap waro yap plak haite pen perkhat ko handiya idea haite pen perkhat ka ongi deu hamse apher no offense no racial discrimination hani haite ju ongi ni ta na khasi na khinde meta to ki senten khlo tebe wele khlo yete we yoi yete we emi handre la de embe wi to wan la cha khang ita no yikromi pi nga ibe pa pi para yikromi pi ong de pi kromi gan ni snya we no la cha khriam la cha shlo some way or the other they'll find ways and means of imgi survive ki even emi haite ru kom one as a giant hills
Tangawanga boni por pelot atau hawa hikai wo train yaki kena camping wakamanu yengi hai kejap yongki wakamanu sedang yeki yekre yongki atau binam damai tata mana omo sedang yeta chamjinge aman hikai wo to nga mamu usenkia nga mamu usenkia yang ada hikai ye pira om cek batai zamna no damai tata wana cejan the hills senya igu skor ko emita je wa good shepherd school ka tu ta school ko yonga he joy pon demo hikai gi wa he yo he nai tai wana chini sanya school khna tamot nga da hikai lu do pre nursery hadu master degree ya hikai ri yo hikai daga jingmur hi to amena mana sanya yete daga jing tip daga jing start o daga jing champan roy school phi gi wa chatri he ni matu do enroll ni ka course nga kwa IV ang siya top hi to amnin wa mana mi bhi ni training ki wa e ga DCIC ne ni training ki wa yo hi to phere no kom barkhat hi khaja nagi tu gi um jo yo training ha to bina ni gi um jo yo training kam ong dai kitin na phi barkhat hi khoi dik tu khlam sum mai wa sum phi nang wa sum de khoi rồi no nei ti da mana mi bhi nei ni nga kwa wa to ni ka training Ïarap ka phi các ni khen bây giờ ông phiêu sedang khi ý chỉ tâm độ phí ý chỉ tâm độ how sedang ý khi paisa exactly how kan ni khanai phi no manami phi ni training yo cham phi wa ka paisa is not an issue ka paisa am ta problems các ni ka knowledge ka skills ka yo phi